Okay. Hello, everyone. Dobar dan and buenos dias. Welcome to our AMA on the topic of staking. Dobrodošli na našem AMA dogodku. Danes bomo govorili o našem stakingu. Tako da, dobro boš ti mogoče pozdravil naše podpornike iz špansko govorečih držav. Sí, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poco de staking. Y bienvenidos. Bueno, ya he dicho bienvenidos. So Tina will be covering the English part, I'll be covering the Slovenian part, and as always, our Davor will cover the Spanish part. So for starters, thank you all for joining. During the AMA, you can put any questions into the group or wait till the end for the Q&A part of this AMA. As always, we will record this AMA session and post it on YouTube in a short time. So basically, if you miss that this AMA, you can always make sure that you watch it later on our social or YouTube channel. Okay, so for the start, I'll just start in Slovenian language and the Tina will follow up. Še enkrat dobrodošli. Dobrodošli vsi iz Slovenije, ki nas spremljate, oziroma tisti, ki ste mogoče s tujine, pa nas seveda spremljate in poslušate. Dobrodošli še enkrat na današnjem dogodku, AMA dogodku, kjer bomo govorili o stakingu, katerega smo lansirali nedavno nazaj. Mogoče bomo za začetek ta AMA dogodek razdelili v 4 dele, tako da govorili bomo v bistvu na splošno, na kratko nekaj besed o stakingu, potem zakaj se dejansko splača stakati, kakšne v bistvu kakšne pozitivne stvari vam staking lahko prinese, potem kakšne druge pomembnosti in pa seveda kakšen nasvet, tudi za vse tiste, ki seveda vedno damo kakšen dober nasvet, tisti, ki spremljajo naše AMA dogodke, potem če bo kakšno vprašanja, tako da bomo res pokrili ta staking od začetka do konca, da boste tudi znali, kako to uporabljati. Tako da začnemo seveda v bistvu zakaj oziroma kaj je na splošno staking. Zdaj staking po domače povedano, pomeni, da za neko izbrano dolžino časa zaklenemo tudi izbrano določeno količino KAD žetonov. V našem primeru, zdaj glede na ta dva faktorja, je izračunana ocenjena nagrada, ki v bistvu dobimo v zameno za to, da stakamo. Zdaj pri našem stakanju količina stakanih žetonov ni omejena in obdobje in pa njegove nagrade pa seveda ste verjetno tisti, ki ste že uporabljali staking, videli v sami platformi. Te nagrade lahko prevzamete kadarkoli, bomo še nekaj na to temo kasneje povedali in jih seveda lahko tudi ponovno stakate. Okay, hello everyone from my side. For those who you don't know me yet, my name is Tina. I'll be covering the English part, as Sandy said, and so let's get on it. We're gonna separate this AMA in 4 parts. So what is staking, why to stake, how to stake, and then some tips at the end maybe. And when we go through these topics, at the end, we're going to have the Q&A part. So if you have any questions along the way, you're more than welcome to put it in the group already. Or if you want to wait till the end, that's also okay. So without further ado, what is staking? For those of you who don't know, simply put, staking means locking a chosen amount of tokens for a chosen period of time. The estimated reward which we get in return for the staking is calculated based on those 2 factors. With our staking, the amount of staking tokens is not limited, and you can always, as all of you who probably already staked your tokens or check the platform, the periods and the rewards are always there. You can claim your rewards at any time, but we will say a word on two further along the AMA.
Muy bien, ahora en español. Vamos a hablar hoy del staking, así que escuchan bien. Pero primero, bienvenidos a todos a esta AMA. En primer lugar, queremos agradecer a todos por venir. Durante esta AMA pueden hacer cualquier pregunta, lo pueden escribir en el grupo o pueden también esperar hasta el fin y después preguntarlo cuándo y si tendremos el tiempo. Pero como siempre, la AMA será grabada y disponible después de la sesión también en nuestras redes sociales y en YouTube. Bueno, sobre el staking, primero, ¿qué es el staking? En pocas palabras, el staking significa o quiere decir que si una cantidad elegida de los tokens que un usuario tiene se bloquean por un periodo de tiempo determinado. Y la recompensa estimada que obtenemos a cambio del staking se calcula en función de estos dos factores, o quiere decir por el tiempo y la cantidad. Y con nuestro sistema de staking, la cantidad de tokens para staking no está limitada y siempre uno puede ver el periodo de staking y sus recompensas en nuestra plataforma de staking. Y pueden reclamar sus recompensas en cualquier momento y también pueden después volver esta recompensa a hacer un staking de nuevo. Zdaj, ko že poznate nekaj osnov o stakingu, mogoče bi bilo pametno tudi povedati, zakaj bi se nekomu sploh splačal stakati na splošno, mogoče je našo kriptovaluto CAT. In sicer za staking obstaja več različnih pozitivnih stvari, zakaj bi se nekdo odločil stakati. In seveda prvi najbolj očiten seveda je služenje nagrad oziroma prejemanje v bistvu dodatnih rewardov kriptovalute CAT. Na drugi strani seveda pa ne pomeni samo to, ampak tudi, da s tem date veliko podporo, ogromno podporo in vero v dolgoročni uspeh projekta, saj seveda s stakanjem nekako spodbujate dolgoročno držanje žetonov, za kar ste tudi seveda nagrajeni, in hkrati pa seveda s tem krepimo skupnost, tako da staking oziroma stakati svoje žetone je pametno in od tega v bistvu in mi in vi lahko samo odnesemo nekaj dobrega, tako da je zelo priporočljivo tudi to narediti. Okay, so the next part is why to even stake. I'm sure a lot of you has heard of staking before and that you can get something in return. So in general, there are a few reasons why would you stake, and the first and foremost is obviously the rewards part. Who doesn't want to get some tokens if they have a chance? But on the other hand, what it means for the project and why we actually do this is because it helps us a lot and it shows your huge support and faith in our long-term success. And with that, we encourage long-term holding of our token and for which you are rewarded. And at the same time, it kind of strengthens the community and that spirit of the community that goes a long way for the future. Bueno, la siguiente pregunta y la respuesta es ¿por qué uno puede hacer el staking o por qué se hace el staking? Y existen varias razones diferentes para hacer el staking. La primera y la más obvia es, por supuesto, obtener recompensas para cada usuario. Pero por el otro lado también es bueno para el proyecto. El staking significa una fuente de respaldo y la confianza también en el éxito del proyecto y que fomenta la retención a largo plazo de los tokens y al mismo tiempo fortalece la comunidad. Así que hay varias razones. Otra vez, la primera es recompensas que uno puede recibir. Y en otro lado también fortalece el proyecto y la utilidad del CAT token. Zdaj, ko veste nekaj osnov o stakingu in seveda zakaj se staking splača,
gremo pogledat še v bistvu, kako poteka dejanski staking. Glede na to, da v Sloveniji imamo ogromno ljudi, ki so se prvič srečali z kriptovalutami in seveda podpirajo CryptoUnity, potem je tudi prav, da nekako gremo čez proces. Če mogoče komu ne bo zadosti tisti naš vodič na našem YouTube kanalu, bi radi šli tudi nekako čez staking oziroma čez proces in potek. Zdaj, za stakanje vaših kadžetonov obiščete seveda našo spletno stran cryptounity.org. Lahko se seveda direktno tudi povežete na staking platformo, in sicer staking.cryptounity.org. Če obiščete našo spletno stran, na desni strani zgoraj imate gumb stake, zelen, zelo lahko ga boste našli. Za optimalno delovanje seveda priporočamo, da spletno stran oziroma da dostopate do stakinga direktno skozi brskalnik znotraj vaše denarnice. Zdaj, če imate MetaMask ali Trust Wallet, najbolj razširjeni denarnici, boste spodaj videli ikono za browser oziroma za brskalnik. Tako da to je tudi bolj varno in definitivno bolj enostavno za povezovanje. Odprla se vam bo prva stran, kjer boste za začetek mogli povezati svojo denarnico. Seveda morate uporabiti denarnico, na kateri so vaši kadžetoni. Se pravi, tisto denarnico, na kateri so vaši kadžetoni, tisto denarnico morate tudi povezati na platformo. Če se pri povezovanju slučajno kaj zatakne, poskusite seveda tudi povezati skozi Wallet Connect opcijo. Tako da, ko boste enkrat povezali uspešno denarnico, se vam bo avtomatsko odprla že ta staking platforma. V teh dneh bomo tudi dodali 4 nove jezike, tako da bo to tudi v slovenščini za lažjo uporabo. Tam nato izberete dolžino stakanja in pa seveda količino kadžetonov, ki jih želite stakati. Ko ste to izbrali, vse skupaj samo še potrdite z gumbom na stake in potem se bo v vaši denarnici odprla seveda zahteva za potrditev. Zdaj, večina denarnic že tudi uvaja varnostno, neko tako dodatno varnostni ukrep, in sicer vas bodo še enkrat vprašali, če je recimo to izbrano število kadžetonov, ki ste ga vi vpisali v staking platformo, jo morate vpisati potem še enkrat v denarnici. To je samo zaradi varnosti. Imejte v mislih, da za uspešno transakcijo vaših kadžetonov v staking, da jih boste lahko stakali, je potrebno imeti nekaj BNB kovanca na vaši denarnici, da seveda boste lahko plačali transakcijo, ki se naredi. Zdaj, če tega vemo, da, tako kot sem omenil, večina je naših podpornikov Slovenije začetnikov, in tisti, ki tega BNB kovanca slučajno nimate na vaši denarnici, seveda boste videli en gumb na naši staking platformi, kjer bo pisalo Get BNB oziroma pridobi BNB, in tisti gumb lahko kliknete, prilepite vaš naslov denarnice, kjer imate kadžetone, in potem bomo mi avtomatsko vam seveda tudi pokrili to transakcijo oziroma boste prejeli nekaj BNB kovanca, da boste lahko plačali to transakcijo, ki je potrebna za izvedbo, seveda, da staking preide sploh v pogon. Tako da, ko seveda potrdite transakcijo v vaši denarnici, boste tudi čez nekaj sekund lahko osvežili spletno stran oziroma staking platformo, kjer boste lahko že točno videli, se pravi, koliko vaših kad kovancev oziroma kriptovalute KAKT imate stakane, koliko trenutne nagrade imate na voljo za prevzem in tako naprej. Nekaj še o tem kasneje, tako da to je celotna znanost, je pa, verjamem, da veliko lažje, če nekoga tudi poslušate, ko vam razloži v slovenščini, in potem mogoče bo komu omogočalo lažjo uporabo naše staking platforme. Okay, thank you, Sandy. So now that we went through what staking is and why would you stake, for those of you who didn't go through the staking process yet or you're thinking about it, let's touch on the subject on how to stake your CUT tokens. So the process in itself is very simple. To stake, first you have to visit our website where you can find the staking button.
Or in other way, you can go directly to staking.cryptounity.org. Am I okay? Is my connection okay? Okay, thank you. So for the best performance or the most optimal performance, we would advise you to visit the staking site directly through your browser that is within your wallet. And that would make it the easiest to work. So when you successfully connect your wallet, you will once you will open the site, the first page will open where you will have to connect the wallet. The most often ones are MetaMask or Trust Wallet. And if there is a case that doesn't work, please try the Wallet Connect option that is also on the site. Once you successfully connected the wallet that holds your CUT tokens, the staking platform will open. One thing I want to mention is that in a few days, we're adding other languages, because for now it's only in English. But in a few days, we're adding Slovene, Spanish, Portuguese, and Turkish. So you will have the form and the dashboard in your language. Once on the dashboard, you will have to choose the period for staking and the amount of staking. Just so you know, once you will try to connect your wallet, a lot of wallets now have a safety measure where it will ask you the amount of cryptocurrency you want to transfer. So if that pops up, you just put in the same amount of tokens that you wanted to stake. Once you've chosen all of the above, you confirm the staking by clicking the stake button. You have to keep in mind that for the transaction, you will need a small amount of BNB on your wallet. In case you don't have it, a button will appear on the website, Get BNB, and you will have to put the wallet address that holds your CUT there, and we will send you that small amount of BNB that you will need for the transaction. After that, after a few seconds, you will be able to refresh your staking page, and you will see your CUT tokens being staked. You will see the rewards you're gaining that you can claim there at any time. And that's it. That's the whole magic behind our staking. Ok, muy bien. Bueno, ya que sabemos qué es el staking, vamos a explicarle en breve cómo uno puede hacer el staking o cómo funciona. Y bueno, básicamente es un proceso sencillo, hay unos pasos que uno tiene que tener en cuenta y tomar. Pero para hacer staking primero tienes que o visitar nuestra página de web, hacer el clic en el botón de stake, o también puedes ir directamente al subdominio de CryptoUnity, o sea staking.cryptounity.org, donde uno puede encontrar el staking. Primero lo que quiero decir también es que por el momento, o sea, hoy la página de staking está disponible en inglés, pero en siguientes días estará disponible también en español, portugués, esloveno y el turco. Cuando uno llega a la página del staking, primero tiene que conectar su billetera. Y para una funcionalidad óptima recomendamos que uno visita el sitio web de staking directamente a través del navegador dentro de tu billetera o mediante el navegador el Chrome. Después se abrirá la primera página donde el usuario puede conectar su billetera. Y claro, debe ser la billetera donde uno tiene su CUT token. Si tendrán problemas para conectarse, intentan conectarse a través de la opción el Wallet Connect. Así que hay varias opciones como uno puede conectar su billetera con la plataforma de staking. Después, cuando uno se ha conectado en la página, se abrirá la plataforma de staking. Y aquí se podrán ver algunas informaciones básicas que uno tiene, por ejemplo la cantidad de
su CAT token que está disponible y después podrá también elegir la cantidad que quiere poner en staking y por el cuánto tiempo. Cuando uno elija la cantidad que tiene que stackear, vamos a decir esto, puede después apretar el botón stake y eso es el primer paso. En algunas billeteras tienen alguna opción de seguridad que puede abrir también un nuevo window donde te pregunta cuánto tokens quieres transferir y pones la misma cantidad que uno puso en staking y ya está, y después se sigue. Una cosa que queremos hacer es facilitar el proceso de staking a todos y tienen que tener en cuenta para que el stake sería exitoso, uno tiene que tener un poco de BNB token en su billetera también. Esto es para que se cubren la tarifa de transacción. Si uno no tiene BNB, o sea, si su cantidad de BNB no está en su billetera, van a ver un botón donde dice obtener BNB. Puedes hacer el clic en esto, conectas tu billetera y después dentro de 24 horas nosotros vamos a cubrir esta poca diferencia para cubrir la tarifa de transacción. Y eso es todo. Es toda la ciencia dentro de nuestra staking, que es bastante sencillo. El primer paso es conectarse, elegir la cantidad y el periodo y hacer clic en el stake. Tako. Zdaj ste izvedeli nekaj osnov, kaj je staking, zakaj se dejansko splača stakati vaše CAT žetone in dejansko celoten kratek proces, kako jih stakate. Seveda, če boste potrebovali kakršnokoli pomoč, smo vedno na voljo na vseh socialnih kanalih. Mogoče bi še vzpostavili eno tako pomembno stvar, pa mogoče nek tak nasvet, če lahko temu tako rečemo, in seveda, ki bi ga mi radi predali, je ta, da če seveda, ko prejemate nagrade vedno prejemate čez celoten dan, niso omejene. Če imate namen nagrade seveda prevzemati oziroma pobirati in potem seveda te nagrade ponovno stakati, vam svetujemo, da tega ne počnete čisto vsak dan, ali pa večkrat na dan, ampak recimo v nekem intervalu. Zakaj? Zato, ker praktično vsako to prevzemanje ali pa pobiranje nagrad seveda je potrebno opraviti transakcijo in vsaka transakcija je seveda v kriptu več ali manj plačljiva. Tako kot smo prej rekli, da ko stakate žetone, potrebujete nekaj BNB kovanca in seveda za prevzem nagrad je v bistvu zadeva ista. Tako da vam svetujemo, da mogoče prevzemate nagrade enkrat na daljši čas in potem seveda te nagrade tudi lahko stakate naprej, zaradi tega, ker da ne boste seveda preveč teh, vse to je seveda nekaj centov, ampak vseeno, da ne boste preveč plačevali transakcije oziroma te provizije za transakcije. To je nek tak nasvet za vse začetnike, večkrat dobimo to vprašanje, tako da evo, toliko. Okay, so now we went through the staking, what is it, why stake, how to stake, and we want to let you know that, as always, if you have any additional questions later on, or if you need any help, we're always here for you within the community, or you can contact us on our email, within our customer support on our website. We're always here to help you through the process. And with that in mind, we just have one tip or advice that maybe we want to share with you. If you're planning to claim the rewards and restake them again, we would advise you to not do that daily, but maybe on some intervals that are a bit longer.
because as within crypto, most of the transactions are payable. So that would mean that each time you claim your rewards, a small fee of the few cents, like when you stake your tokens, will have to be paid. So maybe don't do that daily, but do it like maybe weekly or twice or once per 2 weeks. So you don't spend your BNB, even if for a few cents, on those transactions, and rather do it once per certain amount of time. So it's worth it. I think that's that for that part. So, Davor? Sí, bueno, ya saben qué es el staking, saben también cómo hacerlo y si cuando o cualquier tiempo tienen algunas preguntas o dudas nos pueden contactar cuando quieran por el medio de correo electrónico, las redes sociales o otro. Pero para el final también tenemos un consejo que queremos darles y eso es de que si tienen la intención de recoger su recompensa y volver a hacer staking con las recompensas, que no lo hagan todos los días o cada día, sino en intervalos, quizás una vez en semana o una vez al mes, porque cada reclamo de recompensa de staking también requiere un poco de BNB, por lo que en realidad no vale la pena para cantidades diarias. O sea, ustedes tendrían que pagar la transacción y no vale la pena que lo hacen cada día, pero pueden esperar y después volver la recompensa en staking de nuevo. Y eso es un poco de consejo que queremos darles para ahorrar un poco más en transacciones. Ok, super. S tem smo prišli do konca našega AMA dogodka o stakingu. Seveda, če boste, tako kot sem prej omenil, potrebovali kakršnokoli pomoč, dajte kar napisati, tudi naša skupnost v vseh jezikih zelo rada pomaga, tako da to je zelo lepo od vsakega, tudi ki v bistvu si vzame čas in odgovori kakšnemu začetniku, ki potrebuje pomoč, mogoče če kdaj mi nismo na voljo. Tako da hvala še enkrat, ki ste spremljali ta naš današnji dogodek. Zdaj na konec seveda bomo odprli tudi Q&A oziroma če so kakšno vprašanja v povezavi s stakingom, ali pa mogoče, če smo prejeli kakšno vprašanje, to bo vedela bolj Tina, na kakšna privatna sporočila ali v skupino glede stakinga. Tako da, če želite karkoli vprašati, lahko v slovenščini, lahko v angleščini, lahko dvignete roko na Telegramu, imate enega takega možicla, spodaj ga kliknete in potem vas omogočimo, da boste tudi vi lahko govorili. Tako da, če je kakšno vprašanje glede stakinga, lahko seveda vprašate, če bo lažje za odgovoriti oziroma če bi radi pomoč iz prve roke. Drugače pa v nasprotnem primeru seveda hvala še enkrat vsem, ki ste si vzeli čas in ste pogledali današnji dogodek, tudi seveda tisti, ki si ga boste kasneje ogledali na našem YouTube kanalu. In pa hvala seveda za vso podporo in potrpežljivost in seveda na koncu bo velik uspeh za vse nas. Hvala. Okay, so with that, we went through what we wanted to tell you within this AMA event, if you want to call it that way. Now we're gonna head into the Q&A part of the AMA. So if you have any questions regarding to staking, you can put them in the group in writing. You can lift your hand. There is a little man somewhere below. You can just click on it and you will raise your hand if you wanted to speak. Before I pass it on to Kekets, I just wanted to say that I have 3 questions from the group already. So when Davor translates this, we're going to go to the questions. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra AMA, así que les agradecemos por estar aquí, estar con nosotros. Ahora tendremos un corto tiempo por si tienen sus preguntas. Pueden escribirlo en Telegram o también pueden levantar la mano. Y creo que Tina dijo que ya tenemos 3 preguntas listas, así que vamos a empezar primero con ellas y después seguiremos.
Okay, so the first question that I found was, when do we get the BNB for the transaction? So, kdaj dobimo BNB za transakcijo? And only this one I'm gonna try to translate in Spanish. ¿Cuándo obtenemos el BNB para la transacción? Davor, can you confirm? Mogoče jaz vem za naše domače. Ja, se pravi, za tiste, ki smo prepovedali, da to se večinoma tiče začetnikov, seveda, in pa seveda tistih, ki mogoče še nimate BNB kovanca. Se pravi, za uspešno, rečemo temu, stekanje kad žetonov potrebujete BNB, tako kot smo prej povedali. In seveda, okolikor ga nimate na vaši denarnici, kjer imate kad, se vam bo na staking platformi na profilu pokazal en gumb, kjer bo pisalo Get BNB oziroma Prevzemi BNB. Tja kliknete, prilepite vašo denarnico in v roku 24 ur od oddaje tega zahtevka boste avtomatsko prejeli na vašo denarnico nekaj tega kovanca BNB za plačilo transakcije. Tako da, zdaj, če boste to upravili zvečer, bo to najverjetneje drug dan, tako da spremljajte vašo denarnico in avtomatsko bomo seveda poslali ta BNB kovanec. Bi pa eno stvar tukaj dodala, ne? V bistvu v tem postopku avtomatizacije se preveri naslov denarnice in sta dva pogoja. Eden od pogojev je, da je stanje nič BNB-ja, se pravi, da ni v bistvu BNB na njeni denarnici, ker če ga že imate, ni fair tudi do nas, ne, da potem v bistvu mi krijemo to transakcijo. Drugi pogoj, ki je pa mogoče še bolj pomemben, je pa, da je na tej denarnici tudi, da so kad žetoni. Se pravi, če ni kad žetonov, pomeni, da ne morete stakati in potem prav tako v bistvu se ta postopek ne izvede. Okay, so to repeat the question, when do we get the BNB for the transaction if we fill out the form? So first of all, the form will be visible to those who generally don't have BNB on their wallet. And we will send that BNB, we do it once per day, so it can take up to 24 hours to receive it. Once you receive it, you can go through with the staking. One thing that Davor added to Sandy was that there are two conditions you have to fill to get the BNB. So the first is that the wallet contains cut tokens, so are tokens that you want to stake. And the second one is that there is no BNB already on that wallet. If both of those conditions are checked, you will receive a small amount of BNB, so you can cover that transaction to the staking platform. Bueno, la respuesta cuando uno recibirá el BNB, lo que ya han dicho Tina y Sandy es cuando uno se conecta a la staking plataforma con su billetera, si no tiene el BNB en su billetera, va a haber un botón, un formulario que puede llenar con sus datos y después puede pedir BNB. Así que nosotros cubriremos la transacción. Pero hay dos condiciones que tienen que cumplirse antes que uno recibe el BNB automáticamente. Y la primera es normal, uno tiene que tener el CAT token en su billetera. Si no tiene, tampoco recibirá el BNB para la transacción. Y la otra condición es que uno tampoco no tiene el BNB en esta billetera. Porque si uno tiene BNB puede cubrir o pagar la transacción su mismo, y si no lo tiene después, dentro de 24 horas, el team de CryptoUnity va a mandar un poco de BNB para cubrir la transacción. Okay, thank you. Let's go to the next one. I'm done with translating them, so I won't make a fool out of myself anymore. Can I unstake before the period ends?
Se pravi, v bistvu še eno vprašanje, in sicer vprašanje se glasi, če lahko prekinem staking med praktično kadarkoli, preden se tista časovna izbira konča, ki ste jo zbrali, recimo 9, 12 ali pa 24 mesecev. Odgovor je ne, ni možno prekiniti stakinga, praktično iz razlogov, ki je že po standardu tako, in pa seveda vmes, ko vi prevzemate nagrade, potem seveda ni več možno unstakati oziroma prekiniti tega procesa, in pa seveda celotna, kako bi rekel, logika za tem oziroma cel point po domače, če se lahko tako izrazim, je, da v bistvu ne morete prekiniti, zaradi tega, ker potem to izgubi nek sploh svoj smisel in delovanje, tako da ko izberete recimo 12 mesecev, potem vaša glavnica oziroma te žetoni, ki ste jih zaklenili za 12 mesecev, jih boste potem po 12 mesecih lahko seveda vse prevzeli, vmes pa lahko prevzemate nagrade kadarkoli. Okay, so can I unstake my tokens before the staking period ends? Jax came to say hi, by the way. So the answer to that question is no. That's kind of the point of staking, that you decide the period you're gonna stake it for and trust in it and leave it that way. So for that reason, you cannot unstake your tokens, but you can always claim your rewards. Bueno, la segunda pregunta era sobre si uno puede terminar el stake antes que llega hasta el periodo final, o sea, hasta que el periodo se finaliza. Bueno, la respuesta corta es no, no se puede hacerlo, porque todo el punto es de que cuando uno hace el stake por 9, 12 o 24 meses, que estos tokens están bloqueados por este periodo. Pero no olvidan que mientras este tiempo uno puede obtener las recompensas y bueno, usarlas o de nuevo hacer el stake. Pero si vuelvo a la respuesta corta, la respuesta es no, no se puede. Okay, then there was one question, when will you release the other translations? I'm gonna assume that that is for the staking platform, and I'm just gonna answer it quickly because we said it before. In a few days, all the other 4 languages are coming. Še eno vprašanje, in sicer kdaj boste dodali še druge jezike na staking platformo? To smo sicer že povedali, tako da dodali bomo še kar nekaj jezikov. Upam, da se bo to že zgodilo jutri, tako da dobro. La otra pregunta era ¿cuándo se puede esperar los otros idiomas en la plataforma de staking? Y ya lo hemos dicho en siguientes días, pero Sandy dijo que ya estamos esperando que quizás ocurre mañana. Así que dentro de los siguientes días los otros 4 idiomas estarán disponibles en la plataforma de staking. So just to add, so the English crew doesn't miss out, they both said hopefully tomorrow. And the last question I got from the groups was, will you present liquidity pool staking? Še zadnje vprašanje, oziroma ki ga bomo zdaj dejansko v tem času še rešili, in sicer, če bomo predstavili stakanje nekih drugih tako imenovanih LP žetonov. Ja, zdaj za tiste, ki vedo, kaj je to, pa kako to deluje, lahko povem, da bomo predstavili tudi to platformo, je že v izdelavi oziroma je že izdelana, stestirane, tako da je pa seveda treba počakati, preden naša kriptovaluta KAT ni na menjalnici, to ni mogoče lansirati, tako da bo pa seveda tudi ta opcija, ker vidim, da
bolj ko se približujemo seveda lansiranju, ko bo enkrat kat na menjalnici, bo kar nekaj ljudi oziroma ogromno podpornikov želelo tudi se poslužiti tega sistema. Tako da ta sistem bo tudi na voljo, tudi ta sistem bo neke nagrade seveda dodeljeval vsem tem, ki bojo v bistvu pomagali, po domače rečeno. Tako da odgovor je ja. Okay, so to repeat the question, will you present LP staking? In short terms, for those who know it, the answer is yes. We are definitely planning to do so. We already built the infrastructure for it. We have it prepared. But of course, because of the nature of the staking, we'll have to wait for the launch of the token. But when that time comes, also the LP staking will be available for all of you who enjoy different types of staking. Otra pregunta que recibimos y espero que se entenderá lo que quiero traducir es si vamos a ofrecer el staking de LP tokens, o sea, staking de tokens en una pool de liquidez. La respuesta es sí, lo vamos a ofrecer. Ya tenemos el contrato y la plataforma lista y preparada para eso. Nos queda un poco de testing, pero en general hicimos eso también, todo está listo y preparado, pero tenemos que esperar hasta que el CAT token estará puesto en una exchange, o sea, en PancakeSwap. Antes de que eso está hecho, tampoco tiene un sentido que lo ofrecemos, así que por eso tenemos que esperar hasta que esto ocurre. Okay, so with that, we're gonna end today's AMA. In the name of the whole team, thank you for joining in. Thank you for asking your questions. And most of all, thank you for your support. It's what keeps us going, even when times get harder. But thank you from the bottom of our hearts. And of course, thanks to all of you who will tune in later on via our YouTube channel. For me, that's gonna be it. So I'm gonna pass the word to Sandy and Davor, and thank you and enjoy your evening or afternoon or whatever the time is it where you are. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste prišli do konca. To pomeni, da imate tisto žilico se zaučiti nekaj novega. Tako da danes smo pokrili staking. Jaz bi se vam predvsem še enkrat zahvalil, ker ste še vedno z nami, nas podpirate, čisto vsakmu izmed vas. Tako da že kar nekaj časa smo tukaj in kar nekaj časa še bomo tukaj, ogromno dela nas še čaka. Ampak še enkrat ob tej priliki hvala vsakmu iz srca, da nas podpirate. In ne bomo vas razočarali, ker res delamo s polno paro. In hvala še enkrat, ker ste si vzeli čas in ste tukaj, in srečno seveda naprej. Bueno, ya está, llegamos hasta el final, así que gracias a todos por venir, gracias por dar preguntas, escuchar y bueno, queremos agradecerles más por su apoyo, el soporte, y es lo que nos da fuerza para seguir adelante y luchar aún más fuerte para conseguir el éxito para el Crypto Unity y todos vosotros. Así que tengan un buen día, o buena noche, o no sé qué hora es en su lugar, pero que lo disfruten y estaremos en contacto.